Bai, esan? Kaixo, jakintza ikastolako psikologoak gara. Bi gaztetxoekin problematxua daukagu, bi neskek iseka egiten dielako. Bai, bale, etorri arratsaldeko 6etan nire bulegora. Nondik izango dituzuen bi ikastea. Bale, agur. Eskerrik asko. Bai, noski. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still